atiru Nicolas Nuwajoro RDC wa Buhweju nagira ngo atunjuro kwetombwita ku rugomo rwa memba ba SACCO nukwe ko bakwata wo kuremesa program ya government. aba bantu abo nakwata ngo rugomo rukagwache yare bache ya persons ba SACCO bakashara mbagira ngo family yabo buri muntu family bamuhisente kandi ikindi bembi abantu baza kufana sente bakuye mitwaro 20-23 abo bo bagesente z'abantu 1 million baziri abakwatwa bwasha bwo kushashura sente za ba member hamwe no kubingwa ha buciko bwo because we shall not allow corruption muziyara na rwanda corruption hatu washanga ne sente za parish model zaza mu corruption it is very bad washanga family abantu batanu ni olchi ya person family y'abantu batanu bona bafunere sente na chimanya Clemency akafune sente na rugakai Kinchuma naga Baharwe umuyibara yes kandi wa Marese karibu mu grupu yo gushya secretary wa Marese Nicolas ashanjire ngo abakachiko bakaronda ba memba ku rwo magomborera gandi hamwe no mu district kandi cajumirire hatuno go umuntu wambara nyenda kumurona kamukwata nukamureta nukamuteka umuconi which is very bad niteka kwimukiramo intero muranga because ni nkora ndi chief wipo wa baralise bankora niteka kwimukiramo tukarwana so bushimanguzi obwa parish modo omuganda nkago abatura ku rwo rwa Rwenja zo mugombora yafunjo mu district ya Chenjojo barjireyo bayeterendura hagombora bari kugira ngo parish chief wabo hamwe nakachiko batahana babiyaho sente kubatahankara zaba baratunje sente za PDM konka bahendera batinece babwine yanje ngo aragendera emitwale 5 chief ogwe ni abara tali mukazi umushije chief wakategire nazishashura ko namazire kuzishashura nendagano yanje naye nabire mpangisize hitaka nayo yagitwara narinda sente ngo ndaza kuba approved tinaba approved bashuruza abantu 10 niwenda kwa sente kutwayisobire bagama niwenda kwa abantu 50 nizo sente zero kutwa amazina batakabatu koma bagamba ngamazina kugarabamo muri mutunaza kumanza ya emitwarege 5 kuba mare kumpandika bagira ezo kubanza ibipapuro bagira ngo no kushashura mu mitwari ni 10 twazishashura dushaka kugaruka no kuhanga imitwari niyo naye kushaka kugaruka ubwo abatwetire ubwo bagiye ngo twarete zindi si na reve nkaba imitwari nankachi form shije na imitwari 5 enshongezi tayirwo mu muhezo wa RDC habwa district ya Chenjojo kandi ubwa hatara habu yahereze kwata group ya bufunjo rwenjezi batinisha message bashobaga mu no kwemitwari 5 nazo twazihereza kumarangu hati twekabwe kubahereza sente ya system kwataza nkaye mu computer twashobora twareta gumene chweka ababaga yibiri balance batatuye abantu ni baba yibakiyere so hali nkubaliza chief wa Rwenjaza tukamdetailinga hamuna secretary wa SACCO ya Rwenjaza abaire nakora nka kayungirizi runda connectinga ekintu ikantugambira abantu esente ya parish development model eri sente etali yo kwemamalizaho ba parish chief stand babiri twasiba abatani benyigira omiringo yo kwiya abantu sente naba SACCO leaders naba chairperson yo C2 so tugundungo murundi gubandize amakuraga gashakwa Juliet Chausima na Daniel Vingana.